Maşinalar geliyor. 5 maşina. Gel bana biraz fotoğraf var. Çeken bu. Fotoğraf lazım mı olsa? Hazır ama. Men Zikriyev Kurbanbek, Boston ailenin turgunu olamın. Mana bizge kelgen muymanlarga mana mat sagıp Şavkat Amrakuloviç degen bir jigitimiz, sponsor jigitimiz. Özü ne sebepten mana bir et tarqatıp atat. Uşul etni uşaktan kelgen muymanlarga bardyga bölüp berişke harakat kılady. Uşo balabızga çoğun rahmatlарды айтқысы келіп жатады. Ушундай жаштарыбыз көп өссүн, бар болсундар, өмүрлөрү узун болсундар, саламат болсундар. Ушундай жаштарга сиздер дагы дуа кылып коюңуздар, көп болсун жаштарыбыз. Ушундай кызмат көрсөткөн. Тынчтык болсун, амандык болсун, ушул жакта болуп аткан согуштардагы өзү тынчып, заманыбыз тынч болсун, батпаткен жергесинде дайым тынчтык болсун. Биз ошо тынчтык болуп каалап Oşoğa dua kılağız hem keçeriz gündüz namaz okup başka kılıp maylı omun değerlik marşı zamanımız tınç olsunuz, ömürleri uzun olsun, yaşları uzun. Bardık zamanımız tınç ol, Allah Teala insaf versin bardığına. Gelecek kanunlarda kabul olmasın. Cesalıkla bilgilerine bereket versin. Karatay Maksudiyar, şu Kadamcay rayonu Boston ayıldan bulum. Assalamu alaikum. Bizden Баткен облысының мына бүгін Қадамжай районы мына Оқын айылының тұрғындары мына бүгін біздің Баткенден келген туғандарға жардам қылып, шундай жақсы немелерді қылып отырмыз. Біз дайыма сіздермененбіз, Баткен елімененбіз. Заманымыз тыныш болсын. Ошақта жүрген, ошақта жашап жүрген біздің туғандарға бардыға сабыр тілейміз. Бардыңыздар денсаулық. Zamanımız tınç bolsun. Қолдан келгенче жардам кылып атабыз. Келген туғандар үшін мына үйлөрүбүз бар, үйлөрүбүз ачык дайыма келиңиздер. Биз сиздерди колдойбуз. Дайым сиздер мененбиз. Биз мына аксакалдарыбыз отурат бул жерде, бардыгы келип отурат. Саардан кечкече мына жерде күтүп мынабу уун мынабу қолдан келгенче жардамдарды кылып, ояктан келген туғандарга жардамдарды кылып атабыз. Кудайым Şolarga sabır bersin, densoğluk bersin, tınç bolaylı, zamanımız tınç bolsun, elimiz tınç bolsun. Biz daima dayarbız, bularga jardam kılışka. Koldan kelgençe bunday jardamdарды kılıp atabız. Bulay özü koldagandarga, şöyle ap kelip berip atkan bardıga, densoğluk, uzun ömür, şu kim kanday jardam berip atkan bolsa, oşolordun üylörüge, bala çakasıga tınçlık bolsun. Mana Boston айылга келип айтта турушат бардыгы жардамдар болуп атат. Кудайга биз эч качан кайдагер карабайбыз. Келген туугандарга дайыма биз үйүбүз ачык. Ушуларга жардам кылабыз. Колдан келгенче бардык нерселерди эч качан аябайбыз. Келе бериңиздер. Үйлөрүбүз бар, Кудайга шүгүр. Мына сапаста келсеңиздер, дайыма биз үйлөрүбүз ачык. Сиздер мененбиз. Мына бүгүн машы унду биздин үкөбүз белектеген ундарды алып келиптир. Ушундай чоң немелерди şu baldarga ham rahmat. Apkelgender apkelip atat. Koldan kelgençe bardык жардамдар болуп атат. Ошолор апкелгендерге Кудай өзү ошолорго күч-кубат берсин, денсаулыкта болушун, рахмат бардыгыга.
Çarşı kızardı. Gel Apo. Gel gel. Otururlasın mı sen? Sarma. Onu da koyuyor abi. Vallahi ne? Ha, onu da kırmak. Kes tık ya. Az çalan, kırık, çalan. Kırasın. Yapayım ve zor yaptı. Ayhan! Maça koydurak, yapı törey. Koydurak, ha? Nasıl yapacak? O kızlar takılıyor da. Onu kuruğa koyuyor. Kaçtık lan? Kaç? Bas, bak. Kaç kızlar? Huzur olsun. Mayık oraya koyuyor mu? Bir dakika kopuyor. Men Batken oblusunun Qarabağ ayılından keldik. Oqnağa, Oqnanın eliga rahmat. Bar joqtu berip otatdı. Göç verdi, un verdi, kartoşka, piyaz verdi, bar joq yeterlik. Şu Oqna eliga rahmat. Zamanımız tinch bolsun. Iki el tinch bolsun, soğuş bolsun, tinch bolsun. Hakim Müvakiren degen dostuma hem rahmat ököz armiyada birge жүрgöndek şonu үйgө kelip bana yaşap atabız. 3-4 günden beri. Nevren mi? Nevren seni tapma. Önceki bana cenk çıkararsın. Rahmat! Rahmat!